ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. чун дар барномаи қаблӣ ба шумо ваъда карда будем, тафсири сураи таҳримро бароятон тақдим мекунем. воқеан сураи таҳрим хеле пурмазмун аст ва вақте ман тафсири осонбаёни ин сураро мутоила кардам, хеле ба эҳсос дода шудам. ҳарчанд кӯшиш кардем ки кӯтоҳтар барои шумо баён кунем, аммо ин сура ва тафсири ин сура ҳамагӣ тақрибан 1 соатро дар бар гирифт. аз ин рӯ ман хостам ин сураро оят ба оят тақсим карда пешниҳоди шумо кунам ва имрӯз ояти 1 сураи таҳрим, сураи рақами 66ро тафсирашро барои шумо пешниҳод мекунам. бисмиллаҳи рроҳманир роҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. я айюҳан набiyyu лима тухарриму ма аҳалла Аллоҳу лак табтағи мардата азваҷик валлоҳу ғафурур роҳим. эй пайғамбар, чаро он чизеро ки ҳаром мегардонӣ, ки Аллоҳ барои ту ҳалол сохтааст, магар хушнудии занони худро металабӣ? ва худо омӯзгору меҳрубон аст. муфассирони олиқадр сабаби нозил шудани ин оятро бо 2 ривоят шарҳ доданд. ҳар 2 ривоят ҳам қобили қабул буда, дар он ҷои таъҷҷуб нест. ривояти аввал ин аст ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар навбати ҳамсараш ҳафса разиаллоҳу анҳу, духтари амирулмуъминин Умар бини Хаттоб, дар хонаи Хафса разиаллоҳу анҳу бо Морияи қибтия дар хилвати хос буд. ҳафса аз он огоҳ гардид, рашки занонааш хуруҷ карда бетоқат шуд ва изҳори ранҷишу норозигӣ кард. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба хотири таскин додан ва рафъи ранҷиши ҳафса разиаллоҳу анҳу ба ӯ гуфт: агар Морияи қибтияро ки модари фарзанди ман Иброҳим аст барои худ ҳаром хонам, розӣ мегардӣ? ҳафса дар ҷавоб гуфт: бале. пас ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам Морияро бар нафси худ ҳаром хонд ва ба ҳафса гуфт ки ин сир байни мо пӯшида бимонад ва касе набояд огоҳ шавад. аммо ҳафса разиаллоҳу анҳу аҳдро шикаста ин сирро ба завҷаи дигари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, модари муъминон Оиша разиаллоҳу анҳу, духтари нахуст халифа Абу Бакри Сиддиқ разиаллоҳу анҳу ошкор карданд. он гоҳ ин ояти карима нозил гардид. ривояти дуюм ин аст ки ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам назди ҳамсарашон Зайнаб асал тановул карданд ва хеле назди вай маътал монданд. ин ба завҷаҳои пок ҳазрати Оиша разиаллоҳу анҳу ва ҳазрати ҳафса разиаллоҳу анҳу гарон омад, яъне мушкил буд. он гоҳ бо ҳам ба иттифоқ омаданд ки чун расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ба назди кадом яке аз мо биёяд, ба ӯ мегӯем ки эй расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам, аз даҳонат бӯи гули маъофир меояд. маънои гули маъофир як нав дарахте буд ки бӯи нохушу ғазил дошт. чун расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам баъди ошомидани асал аз назди Зайнаб ба назди Оиша омад, он кас ба расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ё расулуллоҳ, аз даҳони шумо бӯи маъофир меояд, яъне бӯи бад. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ман маъофирро нанӯшидам, вале
در خانه زینب کمی عسل آشامیدم. چون به خانه حفصه رضی الله عنه رفت، او نیز سخن عایشه را رضی الله عنه را تکرار کرد و گفت وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که عسل خوردم، همسری پاکش پاسخ دادند که شاید زنبور عسل از گل معافیر غذا برداشته باشد، یعنی از گل آن درختی بدبوی که این قدر بوی بد دارد. حضرت رسالت بنا صلی الله علیه و سلم بعد سخنهای شنیدن گفتند از این بعد عسل را برای خود حرام گردانیدم، دیگر هیچگاه عسل نخواهم خورد. در این اثنا این آیت کریمه نازل شد. در آن ندای الله تعالی به سوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به طرز ای پیغمبر ما رسید که این به مقام بلند و نزدیکتر بودن به الله تعالی و عزیز بودن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دلالت میکند. زیرا مراجعت و خطاب الله تعالی به سوی دیگر نبی ها با افاده نامشان صورت می گرفت، به مثل ای ابراهیم یا موسی و غیره. خلاصه الله تعالی رسول خود را خطاب کرده فرموده است که ای پیغمبر ما، به خاطر رضا ساختن زوجه هایت چرا رزق و نعمت را که الله تعالی به تو نصیب داده است برای خود حرام گردانیدی؟ خطاب الهی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بنابر مرتبه او و لطف و مرحمت خداوند بود. خداوند مغفرت کننده و مهربان و بزرگ است. او این عمل فرستاده خود را می بخشد و نمی گذارد که ماریه قبطیه یا عسل برای نفس او صلی الله علیه و سلم حرام کرده شده باشد. برادران و خواهران عزیز، روزهای نزدیک حتما برای شما آیت دوم سوره تحریم را پیشنهاد میکنیم. حتما به شبکه ما ابونه شوید و با ما باشد. الله هر یکی شما را در پناه خودش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.